ikaze nanone kuri Kigali News kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 23 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Mwiriwe neza, ni ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere aho ibintu byakaze mu bice bigiye bitandukanye. Nta kindi cyo kituzanye ni updates, ni munyemere mu minota mikeya turebe updates ziherereye muri ibi bice sahiye bigiye bitandukanye, aho turi burebere hamwe uko byifashe muri Sud Kivu, ni mu gihe kandi turi burebere hamwe uko byifashe no muri Nord Kivu. Ubona yuko amateritwari yose yajemo imirwano kandi ku rwego ruhambaye. Ni mu gihe abari biteze ko ikibuga cya Kavumu Airport cyafashwe basubiza amerwe mu isaho, intare za Sarambwe zatabariye ku gihe kandi zakoze amateka ayatunguye abatari bakeya. Ariko maginga ya biravugwa uko umutekano uhagaze, ko usibye abaturage basa nkaho bagifite ihugihunga cy'imbunda nini zari zazanywe n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'aba FDL n'abawazarendo bari baje kugaba ibitero muri ibi bice kuri misiyo ikomeye bari bahawe n'umugaba mukuru w'igisirikare cya leta ya Kinshasa, aho ari gutegura ama operation aho yibereye i Bujumbura, akaba nari gutegura operation. Ni mugena muri Nord Kivu naho bitoroshye, aho umugaba mukuru wungirije w'igisirikare cya FARDC nawe aherereye hariya muri Nord Kivu bita Jacques Chirimwami, aho nawe ari gutegura ama operation muri biriya bice bigiye bitandukanye, haba mu Rucuro ndetse ni Masisi. Maginga ya ni munyemere duhamagare umuroko informa atubwire uko byifashe. Ariko mbere yuko mpamagara umuroko informa, reka mbanze ngushimire wowe wahisemo kubana natwe, kandi nawe ukiza bwa mbere nta kindi usabwa kubana natwe ni ugukanda kuri subscribe, ugakanda ku nzogero, bityo ukiyongera mu mubare w'abanyamuryango ba Kigali News bakunda kumva inkuru zicukumbuye kandi izizewe zitarimo amakabya nkuru. Tuba twigereye rero, ni munyemerere tuze turebere hamwe ku muroko informa wacu aho aherereye, atubwire uko situation ihagaze. Ariko nyamuna muduhe like, hari ikintu zifasha zidufasha zituma kuri Google baduha recommendation natwe tukazahuka, ndetse bityo tukaba twazamuka kugira ngo tujye tubagerera mu bice bigiye bitandukanye bizabashimisha umunsi natwe tuzaba turi kuri tere. Noneho atari kwa ngo turakoresha umuntu uriyo twijyaniyeyo kamera, sibyo byaba byiza? Ni mu bikore rero nk'inshuti z'akadasohoka, uko tubakunda natwe ni mudu kunde. Ku murongo wa telefone twakiriye Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Wiriwe neza. Ni ku gicamunsi n'ubundi cyo kuri uyu wa mbere, aho bivugwa ko ibintu bikomeje kuba imberenge. Duheruka kuvugana mu masaha y'isa sita, turimo twapudetinga. Magingo byifashe bite? Turi ku isaha y'isa 10. Yego, turaho bisanzwe muri nawo isa naho ari imirwano ya buri gihe, kuko nizo nkuru tugarukaho kenshi, kandi nabyo bisa naho byibera n'ahangaha, kuko nakagaruka nyine nyuma ya buri saha haba hari amakuru mashya ndetse n'iminota, kuko ni ibintu biba bihindagurika muri utu duce twa Sud Kivu ndetse na Nord Kivu rw'imirwano ihari muri iyi minsi. Rero reka nse naho nerekeza muri iki gice cya Minembwe kimenyerewe cyane imirwano itajya isiba n'umunsi n'umwe mu gihe cyose gitambutse kugeza kuri uyu munsi wa none. Ni agace gahoramo imirwano mu buryo buzwi, tuba tugarukaho nk'uko twanabivuze na kare n'ubundi muri iki gice cya Minembwe, aho imirwano iherereye ubu ni hano muri za Mikenke, Bidegu. Bivugwa ko ari uburyo busa naho ari bushya ku ruhande rwa FARDC, bari kwiremarema nk'aho bashaka kongera gusa naho ubura ibitero bifite imbaraga mu buryo bwo gusa naho bashaka kongera kwigarurira iyi Pwezera, ariko baboneyemo isomo, ubona ko ari ibintu bagerageza ariko bitari bushoboke kubera ubwirinzi n'imbaraga zihambaye zihari ku ruhande rwa M23 ndetse na twirwaneho. Ahangaha hari musada utagira ngo ni ibyoroshye, nyuma y'aho ibitero byagabwaga hano byari bikomeye cyane kuri M23 ndetse na twirwaneho, ubwo bayirashishaga imbunda ziremereye n'amadrone. Hari ikintu M23 yabaye nk'aho ikora hano kidasanzwe, ku buryo
aka gace ka Pwezero ndetse utundi duce turimo M23 na twirwanaho bari kugenzura, turimo ibirindiro bihambaye n'ingabo nyinshi cyane special force zo ku rwego rwo hejuru, ari nazo zakoze utu dutendo tudasanzwe. Ubona ko hari ikintu kiri gutegurwa kuri M23 kidasanzwe bitewe na Musade ihari. Ubona ko ukurikiranye amakuru y'uburyo bafite intambara hirya no hino ahantu ibirindiro byabo biri, yaba muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, urabona ko hari ikintu gishobora kuba hano hantu ku ruhande rwa M23 bashobora gutunguza FARDC. Urabona nayo yabaye nk'ayo bakora ikintu kimeze nk'umutego, ku buryo yazamuye ibitero bifite imbaraga cyane muri aka gace, ku buryo FARDC imbaraga yakoresheje muri iki gihe gitambutse cy'iminsi nk'itatu, urabona ko yateguraga uburyo bwo guha icyuho ziriya operasiyo ziri kubera muri Nord Kivu, mu buryo ubona ko M23 yari ihangayikishijwe cyane n'iki gice cya Minembwe, kandi wabonaga ko yari yugarijwe bikomeye. Rero urabona ko byari byateguwe kugira ngo ise nihahugira umusada wose n'imbaraga bari zishyira, habashwe kuba hakwigarura uduce twinshi utu turimo Kavumu ndetse n'izi za Gatoyi, zino zerekeza izi pozisiyo ziri mu gice cyerekeza kuri kiriya kirombe cya Rubayi. Urabona ko bari bateguye, bigasa naho umugambi wabapfubanye ubwo bageragezaga muri turiya duce, ariko ukaba ubona ko impinduka ziri kubaho kuri M23, habayeho guhinduka cyane ku mirwano iri kugenda iba hirya no hino. Ubona ko isa naho yahinduye ingamba, kandi nayo muri iki gice cya Uvira ubona ishobora kubakora agashyi ikabafatana uduce twinshi cyane, kuko nabo ubona ko basa naho bahangayikishijwe n'indi mirwano iri kubera hirya no hino, isa naho iri gufaringa bijyanye n'uko bari bafite icyifuzo cyo kuba bakwigarurira uduce twinshi muri Nord Kivu. Yes, bihagaze bite za Uvira dukomeza za Kavumu? Twihuta cyane, tuba tugira ngo twapudetinge n'ubundi nk'uko twasezeranyije abakunzi bacu. Yego, Uvira ubu tuvugana kuri iyi saha kirimo nuko biri kugaragara ko harimo ikikango cyane ku ruhande rwa FARDC, bivugwa ko mu masaha y'ijoro ndetse hari intasi zijya zigaragaramo cyane, bimaze gusa naho bimaze kubonwa no ku ruhande rwa FARDC, ariko ni ikintu gishya basa naho batangiye kubona kibaye mu minsi ibiri itambutse. Ubona ko uriya mujyi usa naho uri gutatwa cyane ku ruhande rwa M23, hashobora kuba ikintu kidasanzwe, ariyo mpamvu ubona ko operasiyo zirimo ndetse n'amasaha y'ijoro hari kuberamo patrouille idasanzwe cyane ku ruhande rwa FARDC n'ingabo z'u Burundi zirimo, ubona ko ziteguye nk'aho bafite amakuru ko hari ibitero bishobora kubagabwaho cyane mu buryo bukomeye ku ruhande rwa M23, ku buryo ubona ko FARDC mu mujyi wa Uvira harimo muvoma y'ingabo cyane mu masaha y'umugoroba. Ubona ko ibintu bihindutse, kuko ubona ko kari gace iyo karimo ubasha kugenzura uduce twose dusa naho tukuri hejuru mu nce zose M23 yaturukamo. Rero ubona ko amasaha y'ijoro kuko batinya ko ari ishobora gukoresha kandi batinya kwerekeza muri kiriya cyerekezo mu buryo bwo gutinya ambushi mu masaha y'ijoro. Rero ijoro ryose mu mujyi wa Uvira ubona ko urujya n'uruza rw'abaturage guhera mu masaha moya ruba ari ruke cyane, mu buryo bwo kwikanga umuvumo ibiri hanze y'abasirikare batandukanye, kandi ubona ko baba bari muri gahunda y'akazi. Rero nta kidasanzwe kiri muri Uvira ku manywa y'ihangu kigaragarira amaso y'abantu, uretse ibyo bikorwa by'imyiteguro ubona ku ruhande rwa FARDC ko hashobora kuba ikintu kidasanzwe. Reka twerekeze za Kavumu, hamaze iminsi hari ibitero ku kibuga cy'indege hariya hafi ya Bukavu. Ni ibitero bimaze iminsi igera muri ibiri ndetse n'uwa gatatu usa naho gicamunsi. Rero kuri uyu munsi w'iki gitondo ujyanye n'ibyavuye mu ntambara yabaye ejo ndetse ikabyuka n'iki gitondo iba, hari inkuru cyane ko habayeho gutakaza cyane ku ruhande rwa FARDC. Wazalendo hariya barahaguye bikomeye kubera akantu k'agatendo bakoze ko kugaragaza ko Wazalendo ari igabye igitero kugira ngo FARDC yisigarira inyuma, ndetse n'ingabo z'u Burundi bari kumwe, ari naho imbunda ziremereye zari ziri bohereza Wazalendo mu buryo bwo kusa naho bajijisha M23 yibwire ko ari ibya bitero bisanzwe bya Wazalendo, kubera ko urabizi
ibitero byayo kuri M23 rwose ntabwo aba ari ikikango na gikeya, ariko amakuru bari bayafite y'uburyo FARDC yabaye nk'itegura iyo ntambara n'ibitero uburyo yari bigabye. Rero babaye nk'aho baretse Wazalendo yinjira mu defense ndetse mu cyerekezo cy'aho ingabo za M23 zari ziherereye, zisa naho zivuyemo mu buryo bw'ibanga, ariko ngira ngo inkuru zahabaye ndetse no kuri iki gitondo n'amavideo ari kugaragara, mwabonye Croix Rouge ibyo iri gukora amasuku cyane y'imirambo hirya no hino mu marigori y'imihanda, mu isantere hose mwagiye mubibona. Rero ni ikintu kidasanzwe cyabaye kuri izi nyeshyamba, bivuga ko Wazalendo rwose abona isomo ridasanzwe, kandi na n'ubu bakiraswa kuva ku gitondo cy'uyu munsi bakurikiranye ahantu basa naho berekeje. Biravuga ko ari imirwano itari buze no kurangira vuba, kuko M23 yemeje ko iri bubakurikirane kugeza ahantu ibirindiro byabo biri, ndetse nabyo bakabasha kuba babyangiza ku buryo bananirwa bagafata inzira zerekeza Walikale, kuko n'ubundi ubona ko iyi Wazalendo na FDLR ziri kurwana hariya zari zije ariyo ziturutse muri kiriya gice n'ubundi cya Walikale. Yes, dukomezeho gatoya mu majyaruguru mu Rucuro ndetse na Masisi, tubwire uko bimeze mu magingo aya. Masisi ikiri kuvugwayo ni intambara nayo imaze iminsi muri ziranshe za Gatoya, ariko ni intambara isa naho nayo ari umuzenguruko kuko ifite igice kinini cyane. Hari igice cyerekeza Walikale, cyerekeza Karehe hariya za Rumbishi, bivuga ko hasaga naho bagabye igitero cya Nyirarureshwa mu buryo bwo kujijisha ibitero byari biri gutegurwa muri kino gice cya Gatoyi ndetse werekeza na za Ngungu hose. Bivuga ko rero hari musada waturutse Rumbishi wari watswe na M23 muri kino gice. Urabona ko cyarimo deployment nkeya cyane za M23 kino gice cya Gatoyi. Rero iyo musada yaraje mu buryo bwo kurasa utu duce twa za Gatoyi, ubona ko hariyo force nyinshi cyane, ariko barajijisha bakuraho imwe iyobowe na Macano ya generali waje yerekeza mu gice cyangwa ngo urumva ko bashakaga kugira ngo barase ahantu hagera muri hatatu hatandukanye kandi hafite imbaraga ku buryo bushoboka, mu buryo bwo kujijisha M23 ibashe kuyoborwa kuri kontorora izi ntambara, ko bari bazi neza ko nta musada uriyo mu nce za Gatoyi. Rero aba baje guhura n'uvuye Rumbishi bahurira muri iki gice cyerekeza Ngungu aho bita za Gasake, ni santere izwi cyane iri mu misozi miremire. Ariko uyu Macano n'abasirikare FDL yayoboye ndetse na Wazalendo bari kumwe, avuga ko nawe yahuye n'uruva gusenya, kuko uwo musada wari uturutse Rumbishi ntabwo yari yiteze ko wanyuze muri izo nzira, kandi ntiyari azi ko wanaje. Yumvaga ari buhure n'ibitero, ari bugabe igitero kuri pozisiyo iri Ingungu, ariko yahuye n'uruva gusenya, kuko amakuru mfite ndetse ubona ko umuntu waho wese uri kubibaza bitewe n'imiterere y'aho hantu hatagembwa n'imodoka cyangwa moto n'ikindi icyo ari cyo cyose uretse amaguru. Biravuga ko kuhakura imirambo ndetse na casualty byabagoye cyane. Urabona ibintu izi ngobyi bahekagamo abantu kera arizo babashije ngo gukoresha, ku buryo imihanda yose bageze ku rwego rwo kuba bari no kwiyambaza abaturage ku bushake, ababikeneye ndetse n'abatabikeneye ku mbaraga, ku buryo bwo kubatwaza casualty nyinshi ndetse n'imirambo ishoboka y'abakomanda babo barimo bashaka gucyura muri izo nce berekeza za Remeka, kandi n'urugendo rurerure. Urumva ni intambara yabaye nk'ibagoye. Rero hari ikintu cyabaye nk'igihinduka ku mirwano yari iri kuba muri izi nce za Gato. Urabona ko uku gusubira inyuma kwa M23 igasa naho itaye pozisiyo zayo, ubu harimo ikintu bita kwisuganya no gusubira inyuma ngo intambara irimbanyije. Noneho ibitero ubu bivugwa ko hari uduce twinshi M23 ariyo iri kugaba ibitero yitwigarurira mu buryo burimo imbaraga cyane bikomeye. Ubona ko ibi bitero bateye basa n'abatunguranye, pozisiyo zimwe bari buze kuzitakaza mu duce baramaze gusa naho bigarurira, bitewe na organization nshyashya ya M23 yageze. Aricyo kigaragara yuko uku gusubira inyuma kwari uburyo bwo kwirema imbaraga bitewe
n'ibitero byari bibagabye birimo abasirikare bagera mu bihumbi 3,4,5 ndetse kandi ugasanga pozisiyo irimo abasirikare 50 cyangwa 60 ba M23. Urumva rero mu buryo bw'intambara kuko gusubira inyuma byari ngombwa cyane kuko iyo mibare ntabwo igira ihangana mu gisirikare bishoboka, keretse abaye ari nk'umutego muguyemo, ariko ubu aho bamaze kubonera musada urabona ko ibintu byahindutse cyane, kandi bivuga ko FDL yaragabye ibi bitero ibizi neza ko strength y'abasirikare ari nke cyane ku ruhande rwa M23, ikaba bari uburyo bwo kubafatirana, kandi bakaba bari bazi ko musada wabo uturuka kure, mu buryo bumvaga ko mu minsi 2 cyangwa 3 musada wajya kubageraho baba barengeje ibirometero birenga 30. Rero urumva ko misiyo yabo yari yerekeje kiriya kibaya, iki kirombe cya Rubaya, isa naho yatwiyarinze bijyanye n'uburyo M23 imaze kwiremarema neza kandi iri gusubira inyuma. Ubona ko ahangaha barayizi, yaraharwana igihe kinini, ni nayo yabirukanye mu bihe byatambutse. Bivuga rero ko habayemo nk'igihombo cyo gutakaza misiyo bari bafite. Ubona ko rezilita turi bujye kujya tubona ari izihinduka zivuga ngo M23 yigaruriye utu duce bijyanye n'umuvuduko w'imirwanire ifite. Yes, mu rucuro mu munota umwe wenda ukutubwira update. Rucuro navuganye n'uriyo ambwira ko operasiyo igikomeje, ariko ntabwo amaye amakuru neza 100% kuko n'ubundi ni ya operasiyo iri gukorwa na M23 yo muri Virunga, hari biriya birunga, kandi byagaragaga ko bari bafite amakuru ko harimo pozisiyo za FDLR, ariko amakuru ahari mbonye yaho nuko igikomeje na n'ubu ngubu, kandi irashyamba urabizi ko pariki ari nini cyane, na n'ubu bakiyirimo. Umwanzi bagimushaka bamukurikira mu duce twose tw'iriya shyamba, ariko ntabwo bararivamo, kandi nawe ntabwo ararisohokamo kuko ni rinini cyane. Ariko intego yabo ni uko bashaka ko basa naho bamusubiza muri ziriya nce za Warikare n'ubundi Amasisi, iyo biriya bitero biri kubera, kuko n'ubundi niyo bari baturutse. Yes, reka tugushimire Bwana Bizima, n'ubundi wenda uri bwongere updating. Yego murakoze cyane. Sawa, atukwifuriza kugumya kugira umunsi mwiza. Yes, urumva rero uko situation zihagaze, ni operation ikomeye yari yateguwe na Kisekedi kugira ngo arebe buryo ki ikirombe yafashe yagifata Amerika igatangira kugikontora kitari mu biganza by'ihuriro rya AFC. Ese biramukundira? Reka tubihanga amaso turahababereye kugira ngo tubahe amakuru acukumbuye kandi yizewe. Reka tubifurize kugubwa neza kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere, nihanganisha bikomeye ari muri zone z'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange. Mukomeze mugubwe neza.